Apelang Jerusalema a Dr. Winnie Mashaba a tla wena a re a dumelane a betsotso ke le sometlano fela go itšwela go ere a ya lesome pele ga fawe ke go tšetše Atteridgeville Happy Boys ba tsamaya le o lesenge ba itla wena ba re a jopo a di a roropa dipitša di a kgabakgaba dipitša di a bela gomme a re gona ka fa o gorogile Professor Mremi o gorogile tloutša baroka moroka ntle le go senya sebaka mongaka e re ke no kitimela ka mo wena ka mo ka baka la gore ge e le nako yona aowa e šetše e sepetše ke no go fa sebaka se nke o batamiše semmušo ge ba fetša batla ba titsebiše gore na bona ke bona bomang gomme ba nape ba re fegolele se borala ka baka la gore ge e le mampia ka nnete rore a tloga a lapile melala thobela a ke go tame malome ka kapa a ke go dumediše batheeletši ka moka maeka ka o ka re o fasana ka thukwe a gone volumunyana ka mo thukeo ya o tloga o le fasananyana gannyane mara ba go molato a ke tamiše magoši a ke tamiše baruti ba porofeta ke tamiše ka mo magaeng batheeletši ba motse community radio station awa a o kwagale a kwagala ke ya o kwagale alright nko ya ka mo re kwagala ga botse ka a ke dumediše malome ka kapa a ke dumediše batheeletši kua gae ke dumediše magoši a rena baruti mangaka ba porofeta ka moka batheeletši ba bagolo ba mmutse community radio station ka dikgokaganyong tša leago re a letamiša balli ba rena ba bošegong ba lekgono re a le dumediša ba gešo le kae ba gešo na le kae a no ka re le tšhogile na a la tšhoga all right ke ba gamanketse ba gešo balli ba lekgono ke ba gapeba ba matlala ra mošebo le ba gapeba aga molato ke eng ba gapeba a re napeng re no tsena ditabeng ba sa itukiša magagešo ba sa itukiša ba sa dula gabotse ba gapeba ba sa dula gabotse re tla kwa ditaba gore molato ke eng ka gapeba se wa setšwe ya di a boa straight ke nto malefa e boletšeng a re ngwana ene ka mmotsa ka re tswa sebakeng sa gore a tswa o sa dula fase a gone taba re a leboga re kgopela gore nke o goge o batametse microphone o mo go wena o titsebiša gore ko wena mang o tswa kae and then e be sese okay nna ka maina ke nna Patrick Mnisi ka matswalo ke tswalela Los Trishard ka mmereko ke bereka mo dipolaseng ka mo Mablolo jwale ke tle ka bothata ba ka le aus re a leboga warra a boela ka se se ke mang kae ke na tshebela ke tswa mana piane wena mang ntshebele shabangu go tswa mana piane se se ke Jane ka matlala ra mošebo ga itse dia ka mowe ke mo ka peba ga matlala ra mošebo re a leboga right ko wena ke re o tlang go tlhalosa go ba ko all right re a leboga ga itse dia kana bo re tieledi le mo ke rata go dumediša batheeletši ka moka mo dipitšeng tše kgolo ke dumediša le ntate ka kapa le ntate Mremi nna ke tlile ka bothata ba gore mme ntate o ke ba reng ke Patrick le mosadi ya gage Francina ba tlile ka gaebe ka go feta e le Mantaga ka 10:50 ge ba etla ka gae nna ba nkokotetše ba šetše ba tsene gating ba folositše merwalo ya bona
vene eo e batlišitšeng e sepetše ge ba kokota ke rile ke mang be ke robetše abuti a re ke nna patrick ka re patrick mang a re tla o re bone ge ke tswa fela ke kry-ile abutoki ka re papa le kae ke kry-a le merwalo gape e tletše mo jarateng papa le kae ra le thušanang aowa sese rena re go rogetše ka mooki ka re le tlile go hirisa goba le tlile go jwang a ra wa ra tla go hira rena re bontšhitšwe ka mooki ka ra wa tshwarang ka moraše le robaleng and then tše ntšhi re tla tsoga re di bolela bosasa ge ke tsoga frogo ke kry-ile monnoki a tsogile labobedi a tsamaile ba re o ile o nyaka matogo jwale ke kry-a sesi mosadi ya gage francina wa lla ke re he mamagane wa e o llanang molaleletse letla bošego o re sesi go re bona soki nna motsoki ke bontšhitšwe motse oki wa ka mooki o bontšhitšwe ke mang a re ke bone mogalabe mogalabe ko motelele ko motšhweu mogalabe ke ile ge ke bolela le yena a re o lokologe ka mogare ga motsoki ka mo tlo grand thuso sesi ke ga thoma a mpha ditaba tša gage tše le nna ke ratang gore a le tlhatholele tšona ka mooki radio re a leboga sesi mo lokišetše lekopelwana lewe ke moka a nape a re fe dikgang tša gage gore ditaba tša gage di thomile neng and then go a diragala eng go fitlha ebile a te kry-a a lelapeng la ga matlala a ramošego sesi a ke dipasa sesi a re nyaketse tša gago tša go tlhoka dipasa lapeng la bo batho ba o išitše ke eng ke išitše ke modimo sesi we mo ditorong sesi ditaba tša gago a kere o a di tseba ee go diregile eng neng and then go tloga neng go fitlhela ebile ge o tlo te kereya o le ka lapeng la bo batho ba ke re o rile ntate o mongwe o motšhweu motelele a mpontšha poleke a re aowa ka mo o tlo tiketla ke mo dilo tša go di tlo tsamaya gabotse ke nago re tla mooki ka re aowa mokgalajo ke mo re tlo dulang gona mooki ke nago re tsena ka koloi re tšwa manapiana re kokotetše mosadi oke ra rawa re tlo dula mooki mosadi a rawa dirumo ra khiriša ka rawa na ke tlo khiriša ke tlile o tlo dula mo ka re modimo wa ka o nromeletše mo ke lorile ntate o mongwe o motelele o motšhweu a pere dipheta re ke tlo dule mo a mpontšha poleke a ra o tlo tiketla le kwa gae ke robetše ke robale dinoga a buta ko wa ntlela bošego khurumola dipitša a robala boroko tlhokofetše ba buta ga ba bone ba bangwe ba phatlaletše ke gona mantšu ake o robala ke dilo ke robetše le noga mo dikobong mo torong goba o e bona ka mahlo ke e bona ka mahlo ka bitša mokgalajo ka re a tla e bolaya ee a e bolaya a e bolaya nogela re bošego ra se robale no kwagala diphu ee and then gape o bolela le ka abutiago kapa bo abutiago ba e leng gore ba hlokofetše ee ke a buta ka wa mathomo o dira eng ka mo gae wa tlo khurumola dipitša wa ja wa mmona ee ke a mmona ka mahlo ka mahlo so straight ee sesi emanyana abuta go hlokofetše and then ka mokgwa o mponang ka gona ke le ka kapa ke ka mokgwa o bonang a butago ka gona a tsena a khurumolla dipitša goba o mmona mo ditorong a ke mmone mo ditorong ee ke a mmona ka mahlara a se ke robale boroko and then ge a fetša go khurumolla dipitša o jela mo go wena goba ga a fetša go sola wa tsamaya wa sepele go mošala morago o felela kae a ke mmone mo a felelang gona emapele sese a ke re go nwa le motho šole mo lapele o mošetse morago ee o timelela kae mohlho mongwe motsentsoko stratentsoko mo kae a ke mmone gore o timelela kae okay ee
o no ba ka mojarateng ka mo and then ga geno ke mmanapiane ee batswadi ba gago ba kae ba tlhokofetse and then wena o ne mengwaga me kae ke ne 28 o ne 28 o na le bana ba kae 5 okay mogala bo o mmoneng a go laelela gore o ye lapeng la bo bana bakhi kapa la bo sesi bakhi ee o ile go ba hlalosetša gore ke motho o mo jwang ka leemo jwale ba mo tseba ee ba ntlhaloseditše ke ra ba mo tseba bona ee ba re ba mo tseba ba re ba mo tseba and then wena jwale ka ge o rometše ke badimo kapa modimo wa gago ko lapeng le gore o ye o dula go lona o a ba tseba batho ba ga ke ba tsebe wena ko wena o beng o tsamaye o director driver gore modimo wa ka gore ke kgone mo go ba go fitla o fitla ga bona o phaka koloi o fološa diphahlo ntle le go bolela le bona ee ka kokota ba mpulela and then since o fitlile ka molalapeng lela jwale ka ge o laeletše ke modimo wa gago kapa badimo ba geno nako e o e feditšeng ka mola go šetse go diregileng ye e go bontšhang gore o lefelong la maleba awa ke tekwele le mo mmeleng gore awa dilo tša ge di sepela gabotse le mmele wa ka o free ge ba be ba re ka molalapeng lela ke mo o yang go kry-a thušo gona o be o hloka thušo ya mohuta mang ye e leng gore o swanetše o ye go e kry-a ka molapeng la bosesi family nka tlhotše ke inyakile thušo go family ka re thušeng ke kry ID ba rone monna wa bone polane o e kwele potšo yaka ke thušo ye efeng ye o tshepišitšweng gore ge o ka kry-a lapa la bobaki wa fitla ka go lona wa dula ka go lona o tlo o thušega a kere o re ba ile ke mo o tlo kry-ang thušo gona e le thušo ya mohuta mang ye o beng o e hloka go fitlhela ebile o romelwa lapeng la boba ke tlo phela gabotse dilo jaaka di tlo sepela gabotse go o dula ka mo lapeng la bo bona ee batswadi ba go ba tlhokofetse o ne le mengwe me kae ba tlhokofetse ke din 13 years and then go a tlhoka motho wa go go tšeiša pasa o na le birth certificate ee sengwetse gore ke monna ekwa se kae sona sese nko re se boneng nko se bonege mowe nke re bone gore the certificate ya gago ya no tswelela e re wena o monna o le mosadi se fewa ka mothokotšeng ya mo re tlo kwa ditaba mo ya mo re tlo kwa ditaba magagešo sisiwe mowe nke le se bonegeng ka mola le batheletši ba se bone gore re bona se ngwadilwe child's ID number wara surname Chabango Ntsebele Francina evan mail ye issued on the 3 ka kgwedi ya bo 5 2022 ke sa nnete o sho se tswa Home Affairs se tšwa Home Affairs original a sona se nnebo se diang nnebo ba ile se change okay se change ke mang ke ba Home Affairs nnebo wow o ile go fitla ka molapeng la bo batho baki o tekwa o lokologile dilo di sepela ga botse ebile o tekwa o tlo o thušega wena jwale kgaetšedi ya ka re kwane modimo kapa badimo ba ba tlileng go wena ba go laelela ga bo batho ba ke kua ga matlala o sa go tsebe wena nkane o rwele monna le bana ka moka wa ya mo badimo ba go romileng gona a ke no bona gore ke tšee bana le monna ke sepele le bona badimo ba romile wena ka moka ekwa badimo ba ile o nape o tšee le bana ba ka moka le monna o
nkweise ka mo go tate ka nkweise le kopelana le ka mo go tate wa rra le kae ke re gona papa re gona wena wa rra mosadi a no re ke bontšhitšwe gore mo re swantse re tloge re sepele re ye motsentsuku wo re sa o tsebeng ke moka wa no mošala morago goba le wena o bile le pono aowa nna e be ke ya go nyaka mmereko kae mo dipolaseng okay e ke ya go nyaka mmereko mo dipolaseng ka kgwetše e le gore mmereko ona ke o kgweditše and then e ke o kgweditše so ke fitlhetše ka mo auso ka mantaga ka la bobedi ka tsoga ke ya go nyaka mmereko e ke ya go nyaka mmereko ka kwešiša gore a gone ka mokgong ka diang ka gore ke tshwantse ke dieng ke late family yaka e tle kgone go ba mokgausi and re ka diang ka lata family yaka ra fitlhela ka mo auso mofe o ba bolela go emapele wa rra ga botse ka mo lapeng leki ke mo between wena le mosadi oki ke mang wa tšereng o mongwe a ya le yena mo ko wena o tšere mosadi wa ya le yena lapeng leki goba mosadi o tšere wena a ya le wena lapeng le nna ke nna be ke nyaka poleke ya go dula ya for go hiriša okay ka ge ditoro tša gage o auso ke dulang le yena a bontšhitšwe gore go ne poleke ke ilorileng ka re poleke o ilorileng ke mo kae nna ka re me o lorela mo manabjane mo o dulang gona a re ee poleke a se a kgole ke ya mo kgausi mara kgausi ya gona a se mo re dulang gona ke laeneng tša go ya bo seabuswa laeneng tša bo matlala ka re wa tsa re ke ge e fele gore ke ga matlala a re no sepela re ye gona mo ga matlala mo go bolelang motho o nna ke mo hirileng gore a yo ntšhela diphatlo ga bo mosadi wa gešo manapjane ke ile ke fitlha le yena kua ga botse nna e be ke ya dipolaseng mo e be ke ntse ke bereka gona batho mongwe ke ile ke fitlha kua batho ba ka kua ba re bona a ba nyakeng bana ke diang ka re nka se latlhe bana baka tšhaba ke dieng ke ye pele ka fetela kae ga matlala mo ditoro tša mokgekolo a gešo mo di montšhitšeng gona ge re fitlha mola gausi le ga mo ampong ya ga mo ga matlala mola ge re fitlha ampontšha re motswa gona šuka mo ka re tšhaba ke dieng ke tsene nna ke dieng ke bulešane le ausi wa ka mo ke ile ke kokota ka mola ausi ile ga etswa le koloi e be re tlile ka yona e šetše e sepetše ka re nna a ke nyake ntlo ya go hiriša ke nyaka ntlo ya go dula ka ge mokgekolo wa gešo a bontšhitšwe mo polekeng se ka sega makubane mana monna o swere bothata monna tate mogolo o kompotše mo o ne mengwaga me kae o dula le mosadi wa mosadi o ke thomile go dula le yena ka 2011 ke tse ke mangwaga ma mosadi o ke ntshebele francino a shabango kwa ga shabango ee ba gabo ba kae ba gabo ba tlhokofetše go tlhokofetše mmage go tlhokofetše le papage and then motho o ke tsebang a tlhokofetše ke a ntše a ntaeletše melaetše ke mmage papage a ke mo tsebe ke no mo tseba go ke mmona mo paseng o šetse o montšheditše bonnyane ee a se bontšha a se se ka ntšha sele so mmage o sepetša go file melaetša goreng o mphile melaetša re mokgonyana nna ka re wa mpona gore ke a ikela badimong ka ba ka mokgothatsa ka re a wa mmatswana o ka sekgwe a re a wa mokgonyana ke kgopela gore he ke itlhokofala o ntšhalele le ngwane wa ka o ntlhokomelele yena ka re a gone motho a tlo mo tlhokomelang wa bona ka mo lapeng ke banna fela and a ba dule ka mo kore ko no tsena go a tšwiwa go a tsena go a tšwiwa jale ka diang ka latela melaetša yang ya motswadi wa gage ee le until le gong jale e ke ntše ke mo tlhokometše so mo go nna mo go yena kore ke mma ke papa mo go yena mosadi alright and jwale mpotšeng mo tate mogolo taba ya mosadi o ya go hloka pasa
wena o tšere magato a majwang bjale ka ge o le mogalabi wa gage gore a leke go ba le pasa okay gore a be le pasa ke busy le gore a die a hwetše pasa ka re ke a ema ka ditšhelete gore ke mo thuše gore a die a emo a rometšeng di-certificate tša gage gona gore di kgone go tšhentšhiwa alright ee wena ga e o tswa kae ke tswa Lost Richard Venda o tswa ka venda Ee. and then mo gausi mo bono ba o hirile ee be ke dula dipolaseng wena le yena le gatlhane dipolaseng ee mara ke ile ka ga gabo ee ee ra go dula kae ga gabo mara ge re fitlha kwa ga gabo bašimana ba le ba gabo go se ba re saka ba re a re nyakeng monna wa gago ka mo go nyako gore wena le monna gago le tswe le bone gore diang le nyaka poleke ke ge re ya go nyaka poleke ya go hiriša ya hostel ge re nyaka hostel mo e be re dutse gona e be re tlhokometše poleke ya mothong jale motho a re ka gore ke nyako tliša batho ba e le gore ba tlo mpatela ka gore lena a le patele le dutse mahala jale eno diang bonang polane ya gore le diang ka re nna a ke nyako gore la botlhano le fitlhe le mo la botlhano le le fetileng le la mafelela kgwedi alright ee jwale ka ge ba go rakile ba kua nka reng ke dibare tša gago noga e le robetše le yona le le kae lena e be re sa le gona ka mola lapeng ga gabo Ee. o bo o dula ga gabo ee be ke dula ga gago ba support-a ko wena ee ke nna e be ke ntse ke bereka alright go ntse le thušo ye o e nyakelang mosadi o ke efe thušo e ke nyakelang mosadi o ke gore ka mokgwa re phelang ka gona ke bona ka re ke a safara and ke safariša le bana baka ee gore go njwale ke bolela so a se wa jewa selo go tlogišetša re fitlha gona moga matlale ebile ba no ba re emaemela kgaetšedi o no fela re bonyanenyana ba bopinyana re apea jale gape go na bothata ga e tša dikua ga gage o a hiriša ene bale modimo wa o re a tla dule mahala le o fetišana bua mo gona moo ke ntwe nna le kgaetšedi re tshwantse re boledišane ge e file gore yena a ka se kgone gore a dule le rena gore rena re tla pele le go nyaka mo e le gore re tlo kgwetša gore re ka bea tlhogo gona nke o iše ka mo go mme ka mo mme le kae jale ka gore modimo wa gago re o dule mahala monna nambile re o bereka jwang ka taba ya rumoela monna ka gore ka kua ke re bale rumo tšela ba di agetse go hiriša modimo o re o tla re fang nna ke no bontšhiwa mo ditorong ke rela modimo a ke re jale gore le dule mahala o go bontšhitše ditorong ande jale se se kua ga gaga go dule mahala goba go dula mahala sese aowa ke a hiriša ore jale wena ka gore modimo wa gago re dule mahala re o bereka jwang ka taba eo ke nyaka re fetišane gona moo a ke re bale a re nyako nyatša modimo wa gago ee tla monyatša bahiri ba tšhaba ka moka taba bothateng gape ga one ke bontšhitše ke mokgalabjo mogalabi o gabotse ore wena le yena le tswalana jwang sona awa ke mo tseba a ntsebe mare ke no mmona mo ditorong o mogalabi o kgonne o tseba gore mogalabi wa gago o ile o nyaka mmereko kua ga matlala o ka re ke mongwe wa polekela ke Ee. mmona mo ditorong a tsamaya mpontšha jarateke mare o kompotse mo papa go tswa kae gae papa ka o tswa Bekersford mamago o tswa Manapiane o tswa mola manapiane and then bana ba geno ba o tseba motlhako wena o leng ka gare ga ona ba o tseba ba tseba gore wena o bona ngwana bo bona straight so a bula dipitša ke ile ka ba botša banganiša ba tseba gore wena o robala le noga ke ba boditše ba e bona thwi ba e bone noge le bona ba e bone jale ka re o tlogile ke modimo re thotha le bana ba sekolong bana e ba tsena sekolo jale le tlogedišitše bana sekolo ka lebaka la toro gape e ka se kgonagale ge badimo bale ba senya bokamoso ba bana
gape go šetse kgwedi tše pedi fela gore dikolo di tswalele ka gore ba robala ba sa ja a bane dishepi tša go tlhapa bana ba ba go le sasa ga ba gole ka taba gore a bane di-certificate bana ba ba gago ga bane di-certificate ka taba gore certificate sa ga sengwetse gore ke monna mara mane a sa go belegišang a go bona gore mosadi mose nkane re fela re kwa ba gešo ba re monna o golla bana gape nto o e gona ya gore monna o golla bana tate wena go padile kae gore ge sasa e ipala gore ngwadiše ke mme wena o ngwadiše bana ba le sa seng ka pasa ya gago ke for sefane sefane ande tše tša gore monna o golela bana sasa ke thomile go di ikwa go ntswale ka ba bangwe gore monna o golela bana sasa ga tšedi le yena o ntlhaloseditše a re mose bana ba o ka no ba tšea wena wa go ba ngwadiša sasa ka pasa gago ke gona ke thomileng go lemoga gore bana ba gore gore ke tlo ba ngwadiša ka sefane saka wa tseba bothata bo bogolo ke eng tate o dula le mosadi o wa bereka se segolo le llela go reka saka la bopi mara lepalla le ko go ntšha le ge ka ba 500 gore o tsebe ga bo mosadi o ba tsebe gore o mogonyana ka gore bana ba gago ba kgone go bitša ka fane ya papa go bona e no kokotletša o no iša 10,000 ka kua ga bomma and then ba go tsebe ka lebaka la gore gombe le bana ba gago ba sokwala se wena papa go bona o le gona o phela mma go bona go ga boima ka taba pasa nke be le gale bana ba kry-a tšhelete ya sasa nke be le se motlaleng e le leng mo go yona problem ke gore ke iše bonnyane ka ga bo mokgekolo wa gešo ga gone motho e le gore ke tlo lebantšha go yena a kere dispare di gona and then le ba gabo mmage ba gona le ba gabo papage ba gona ba bo mmage a ba nnyake nna lebaka la gore ba go gane ba re o dirang ba re a se ka nyala and eo ke a ikwešiša gore a se ka nyala and wa bona gore o ka sebe boyfriend o le motho o mogolo o ne mongwage me kae gone jale 45 wa bona gore wa gone boyfriend ya 45 years motho wa 45 years se sentse e bentate so kokota ba go tsebe ba bolela nnete ba lwela nnete so re ya gore dilo tše di sepele ga botse tate mogolo o nyale mosadi ya gago and then mosadi wa kgone go dula le wena wa go rata mosadi wa ke molebe wa mo rata mamane e ye ka mo mama wa mo rata ne wa o mo rata so monna a o phuthile bošuana baka a o mo rata ka re wa mo rata o mo rata ka re o phuthile bošuana gore re go ka ba ga botse mo o tlo mo tlogela mos aowa o phuthile bošuana baka ye nngwe gape le mmaka le a tlhogofala o mošetše taba ye nngwe gape a re o šale o tlhokomeletše ngwane wa ka o ye nngwe gape le ba butaka ba o mong a ba bone ke nna ke bona ke nnoši ka lapeng ya tate mogolo mosadi o wa go rata o ene wa mo rata le wena fela mangwe a mabaka a tlo feleletša re palliša gore re le thuše go apele go nyakega ba gabo le thušo ya dikalafi wa di hloka mosadi ya gago o a rata go dula le wena ne ke go botse gore motho a rate go dula le wena and then ke go botse gore o be mo o tlo o emele partner ya gago bereka and then a kgone go thuša gabe ga botse nto kgolo e ke e bonang gore ba ka molapeng le santse ye ba e dirileng ba dirile nto botse go tlamo re tla mo thuša ka taba ya gore a kgone gore a fola be ga botse wa ba jo motho o ba jwa ka moka mara le yena papa o la right wena o right papa wena ke right o wena o na 100 wena ke right let problem nka se latlhele mosadi ya gešo matsogo ka bakeng la gore ba gabo ba mo latlhetše matsogo ke tshwatše ke dieng ke sokole le yena go ya le ka mathomong ke sokotšeng le yena mara prof ge ke be ke approva taba ya batho bake
ke be ke ne le kgatlhego ya go kwešiša gabotse gore badimo jwale ka ngaka ya setšo mohlho mongwe o ka kgona gore hlahla gabotse kapa go hlahla bona gabotse kapa ba lapa le gore go kgonagala jwang gore badimo ba no ntšea mola mteeti mola ga gešo ba no nkiša ga masemola ke sa tsebe mo thukuanne and then ke no tsena ka motseng ke re banna ka mo ke tlo o dula ka mo ba re ke tle ke dule ka mo e kgonagala jwang ene thomo gantši e ba e le ka fase ga mabaka a mohuta mang because ka kwešišo ya ka ke se ngaka ke se moporofeta ke no baka kapa radio ke gore thomo wa rongwa waya wa boa jwale sesi a boen gore modimo o a mo romileng gore a ekua ga bosesi sesi ga a bolele gore ba mpoditse gore ge ke fitlha ke dire eng yena o ne o bolela gore no ba ile ke mo ke yang go thušega gona ka eng a ke hlalose tabeng ya thomo ya semoya gantši ge motho a swana le sesi a roma ke moya o swanetše go mo roma go dikalafi go ya go thuša batho go ya go ntšha batho ka gare ga se sengwe se e leng gore se a ba gobatša a se gantši moya o ka go roma wa re tsamaya le o dulang kua le o dula mahala ke ya mathomo ya bobedi moya o ka sentšhe bana sekolo ba le kgausi le go fetša ya boraro moya o ka se re sesi a fihle ka malapeng le a dule o a bajwa motho a phele gabotse ga gabo ga go gabotse ntwe nna ke bona mo go sesi seporofeto a ke se gane ebile nka se senganyiši ba gešo badimo ba romile sesi gore le mothuše o a bajwa o sesi o a bajwa bona o kgona go bona motho a khwileng o rena re reng re mmolokile yena a mmona a khurumolola dipitša ene o mmona straight so ka gagabo gore re lapalela la bosesi le ne bothata gona ge waye ge ngwana a boletše taba go swana le ye family ya gabo ka moka e sa itše serious that's why badimo ba mmoditše gore e tswa ka moo a o kry-e thušo ene yena a bona gore ke loke ke santše ke tswele bana baka ene o tswele le bana ba gage a feleletše a fihla ka lapeng le ene ka mo lapeng la semorake o goga boima ngwano go na le dilo tše dintšhi tše di mo gobatšang mo tše e leng gore a kgone go ka di bolela ene mogala bola o tseba diphiri tše dintšhi tše e leng gore di diragetše mo godimo ga o sesi o kompotše mo go gola ga gago o godile jwang ngwanešo o godile gabotse o godile o hlaka o godile ka gare ga ditlhoriso go diagetšeng ka kgolo ya gago o godile ka go sokola tlhatlha dipolasa go tlile jwang gore o ye dipolaseng sekolo se be se le gona e ke sokola ke nyaka thušo ba sa nthuše family ke ya sekolong ka loto thušo e jwang so bo nyaka thušo wa mohutamang yeo e tlhokile ke ya sekolong ka loto ka feletša ke tlogetše sekolo ka re tšhaba go perekela polaseng o thomile go ba le ngwana o ne mengwaga me kae 14 years wa gagwa ngwana bobedi kwa o bile le yena o ne mengwaga me kae ke bile le yena ke le 15 o kore o belege ka 14 le ka 15 napile o belege neng wa imaneng 9 months ka moka wa belega gape yona ya kgonega aowa ka 2 years e seng ka 1 e seng ngwago le ngwago tlang a ke tsebe mara mosadi o ima 9 months o ba re ya kgonega okay a kere mosadi o ima 9 months then tsona kgwedinyana tše pedi tšeo solanka o ya go gaka tunu o ka no bona o boa o tladitše lesaka okay ee and then o ne le 14 wa boa wa re 15 and then go nwa le gore o ne 5 ya bona ne and then ga go ne ba ileng ba feta ba fetile ke 3 go ra re ga botse pele go nya gago o ne 8 ya bana ka 28 years ka moka ga bona ke ba monno
papa wa dija le go ara straight o stro motala wena mara ka ka ba toma no ka ka ba tate nko ye mola go tate mola hane wa o sa mokhutsiši so ke bona ka re le sa bolela le ena ke rala mo tabeng ya pelego mo o sa fele o mofanyana 5 years nyana yona e be ke mofa neta kere nna e be ke mofa chance ya gore a dule ga gabo and nna ntse ke iperekela mo dipolaseng jwale ka kwiša gore kwa ga gabo a ka se dule no rai ya pelego ye ya gore le bona go le boima dijo di se gona mara katunu ya khiwa ena le saka le atlala re sa re tlošane okay for go digwara okay awa tšeo di nyaka yena o ke yena thomang taba tše yena ke yena tshwantše gae a bone gore yena o tshwa jwang gore o sekare e o khiwa katune endane lesaka la tlala sesi why wena o sa ikwa ka re ditleliniki di gona ngwaneso gape le seke la tseba tleliniki fela ge le swere karata ya go ngwadiša mola ya ge le le gore no ba le šetše le saka le tletše awa ka tlhaba jwale pe mogatate o patla jwana e ga ke tsero ke rela gore o patla o e tswa go tlhaba tate o tswa venda o nwang peso magageso no tate go nyaka banna ba lla ye o e swereng go nyaka o ngwathiše banna man bona wa dumela papa nke ye mola go papa mola o swere e bua nna ganeng no ke no tshwara ja go tshwana le ja ba bangwe ke rela gore o nwa eng ka kua gaena awa ke nne selo o e lata ka metsi a sediba orai a gona molato bana beso jwaleng ke le re botseng gape bathuši ba ba dula ka gabo lena a le ba tsebe le tekemišeditše go godiang ka batho ba kapa le tekemišeditše go phedišana jwang le bona nna ntate ka kapa batho ba ke ba amogetše and then ka dula le bona beke ke ntse ke bona gore a ba netša go ja ba sokola ba robala ba sa ja ba tsoga ba sa ja ke ba ngathela mo nka kgonang ene batho ba na le ditori tše dintse e leng goreng a ba le botse tše jwang so ngwaneso kose go nna ba tlhatholotse goreng sese o re papage o tlhokofetše papage a tlhokofetšeng ga a tsebe bitla la papage mmage o tlhokofetše mmage a tlhokofetšeng lebitla la mmage o tlile a le tseba ka morago godimo ga bana ba bararo ba ba tlhokofetšeng go ne le mteo e leng goreng o tšere ke ma-social worker a ya go mmoloka bona ba sa tsebe le gore o bolokelwa kae ka re ge ke butse ke re social worker tse di tšereng ngwana ke bomang o mphile leina la social worker a mpha le di-phone number shedi tsa social worker eo e leng gore e tšere ngwana ya go mmoloka bona ba sa tsebe gore o bolokelwa kae ba re dilo tša mohuto di a baja jwale nna ka raowa gape tabeng ka se tshware le yona ke nnoši ka ya go rammogolo maabane ka botsa rammogolo wa ka bothathabo rammogolo a re jwale ke tla re ge monna a tšhaiša ka tla ka lapeng ene bona mogare ga beke be ke ntse ke ba botse ke raowa bothata ba lena nna nka se bokgone bothata ba lena bo tlhokang tate ka kapa le ntate moremi e no ba ke a tswafa ka maoto gore ke le kapega ntate moremi so ke ge ke tlo emela borammogolo ba e tla ka gae maabane ba boledišana le bona batho ba ba sokola ba ene go njwela a ke ba phegiše goreng ba rometse ke badimo ke rata go butša gore mara badimo le bona ge ba nthomelela ka batho ba mohuto ke ba bona gore a ke bereke ba re ke dire jwa nnang ene gape gore ke se ka baraka ke tipotsisitše di-question tše ntšhi ka gobane gona ka molagare ga lapa le lela gapeba ke ne maga mantšhi ke bona dinoga ka mola tše tharo a senke dintlaba tše dintlabileng ke tše tša hlogo tše pedi ba šetse ba tlile before ba etla okay so gore ke se ka bako ba kanape kare e seng gore mohlomong dilo tsela ke beng ke di bona peile bona bonang ge o di bona di sa bolaege di bolaya ke bahiri nna be ke senya ke go di bolaya ntate moremi tša hlogo tše pedi ya last ebile ya hlogo tše pedi ya go saena maloba gape ebile ya hlogo tše pedi tša go saena tabe ke be ke e botsa seise ene ke re seise gape ke bona semaka nna ka molapeng ka gobane family e ke ya gape ba ntate moremi a ene kwano ga eneng ba bang o tlo ya go bona ba botsa tabe go thoma boetswa ka monyako ba sala ba di tšhentšha cause ke batho ba e leng goreng a ba ne kwano ba ne bokgwirikgwiri ka gare ba loišana a ba agišane ka selo
taba tsa ka nna ke di botsa sesene e ke ne le mathata so le nna ke rata go thusiwa ka tabe ya dinoga ke nyaka go tseba gore a na noga tse ke tsa mang ke tsa ena mogala bo beeleng ka mola goba go diragalang ene le gona go njwale ge ke dikiwa ka gore ke tlhokomele batho bake ke tlo ba tlhokomela ka tsela efeng e jwang ke gopela tlhahlo moo taba ya dinoga re tshwanetse re tle re šale morago re nyake re tsebe gore di tswa kae di tlile ka eng morero wa tsona ke go riang ka gare ga lapa gona wae di sa tlhela lapa la geno fela ke bona pasa tše pedi mo ke bona ye nngwe e re sekgobela ye nngwe e re shabangu ke tša bomang ema papa go le mma go be ba se ba nyalana and then mo wena bo o dula beile ga mang ga mmaka papa go ane lapa ga ne lona lapa ba re tlošitše ka re o le metsi moo bele le kae lapa la papago manapiana alright ba ba ga sekgobela ba kae a ke ba tsebe ba ga sekgobela alright ba ga shabangu ba kae ba ga shabangu ba gona papa go ntate tate sekgobela o tlhokofaletše kae ka lapeng le la mmago la gage o godisitše ke motswadi wa mme a nannoši papa fela e tla leetela e tswa lapeng la gage e ba dula ka mmoka o tlhogofetše papa ka pele mama go a ya mo ilela ka ku o moiletše and then ge mama go a tlhokofala ba ga sekgobela ba tlile a se batle a wa tla motho ya mo gone bothata bo bogolo mo re tshwanetse re nyaka ba ga sekgobela ba ga botate mogolo France ba tle ba re botse gore re tshwanetse re dire eng gobane wena o ngwana wa bona a kere gare ga tsela e sese o e swereng ke e thata okay gone jale ke a le kwa nako ya tsamaya ntwe le tlhokang le tlhoka di-donation le duma gore batho ba le donatele ka eng a ke ne dishepi tša go hlapa ke ne dijo le selo diaparo natso le diapara ba natso bana maloba ba mphile diaparo tša bana le dipampas la tseba magagesho nke batho ba ithuteng bophelo ka maphelo a batho ba bangwe kgaitsedi ya ka wa sokola o kopane le monna o le ena a te tshokollang and then why ba sa kgone go focusa too much mo go building bophelo ba bona I'm sorry to say this pele go ya batho baki a e normal ena e amogelege bona sese o ne 28 years ka 8 ya bana 3 e fetile go šetse 5 8 ya bana ka 28 years ka gare ga motlhako o ba o phelang ya a o ke re malome ka kapa tše dintše re tshwanetse gore re leke ka maatla re bone gore go ria jwang ge e le gore ke tsetshwana tšela tša basadi le re ke eng e leng ke depo e nngwe le re ke eng nel straight ge e le gore tate o šwahla nel straight santse le re mofa ke depo wala e tee yona ga gone gore implant ne no implant le yona o ka re ba rene go shifta eno wa ka gore tšhimwe ge le kga katunu sekgwari ke mang wa bona ya pelego malome ka kapa ke e bolela gantši gore banna a re adviseng basadi ba rena gore wa bona gone jwale a re eme ka bana ene prof ka lebaka la gore go oketša bana re tlo ba le bothata go njwe le tate ke duma gore o nyale mosadi ene ke duma gore o age ga gago ke duma gore o agele bana ba gago go ne dilo tše dintšhi tše di nyakegang se se re ka se mofe maikarabelo a ra lesware ge o a ka tlhokofala o tlo botša bagabo gore o kae gone bjale re tlo no lefa kgwedi gore re bone gore re ka dira eng ka lena akere re swantse re lefe kgwedi re bone gore re ka dira eng ka lena ntwe re ka le thušang ka gona ke go kgopela di-donation tša bana ba ka se robale ba se baja e tloga e sa kweše bose eo bana ba ka se robale ba se baja and bana ba ka se kgwele mathata a batswadi mara se ke se kgopelang tate wa bona re go ga boima ka kakang
advice a mosadi ya gago gore gone jwale mma go rena a re bapale safe re kgone go phusha ke nyake stan and then ke ria dilo tse di right wa go tseba ga bopapa ko šetse le tswa go bua venda so wa bona re go a kua venda santse o ye at least o le right ke nto ke boletseng ka re papa se tša godile a sa qualify go ka ba boyfriend o qualify go ba monna wa lapa bo boyfriend re bo fetša mola go ma 28 years go a fasa go thoma o ne 30 go a kua o tladitše calendara wa lo tsebe gore monna motse sese bana ba gago ke ba mengwaga e mekae ba theletše ba botšiša mo ka mengwaga a bana ba parasize mang go diragala di-size tša dieta borokgwana ba ka gare ka mokana ga tšona wa parasize mang re bala le di-keeper di-jesi re nyako tseba 3 skipper 10 borokgo wa tsara a re tše jwang kgaetšedi yaka a re tše ka mengwaga ya bona ba le 5 so ba ne mengwaga e mekae wa mathomo ne le 13 years kwa 2010 nkofe o a gana mo fe microphone mo aowa gape ntate ka kapa mme wa confuse o rile ngwana gage wa mathomo o ne le 18 years nna gampotsa ngwana o le ge ke mo lebeletse saizela ke saisa bo 14 years wa bobedi le gona a tsebe mengwaga gage le wa boraro a tsebe mengwaga gage gape sesioki sesi ga a tsebe mengwaga ya bana ba gage and then o wa bofoo nna ke tlhatlha ko ke first bona sesi a re o ne le 3 years mara ebile ngwana o la ga a kgone go bolela le ge a tshwanetse gore a e toilet o ne o te tshenyetsa o ne o tlhobola a go berekele o ne le 3 years and then go ba lo mong wa 6 months ene bana baki 3 o re o te pelegišitše yena a mana dikarata tsa tleliniki a senke ba tlhabiwa ditshwana la e bona gore le nna e tlo mpha bothata ka mola jarateng bana ba go se tlhabiwe bana ba go se diriweng ba kgetha malwetšilwetše sesi family ya bo mmago ya ga Chabangu e gona mola Manapiane gona o ka re fa di-phone number tša o mowane maybe mmane ya go mmamogolo malome number phone tša bona ke natšo ya mo ke tao ya go se felele sesi o te pelegišitše and then bana ba wa senko ba iša tleliniking go a go hlabela ke a tšwa tleliniking e fetša go belega gape mo dikarata tše re di bonang o ka re ke tše pedi goba ke tše kae tšona wa bedi di swele di swa di le kae mo dipolaseng di tshuma keng le swetse ke ntlo sesi o sho gore ga bo mmago ke Manapiane ke Manapiane o sho o goletše Manapiane wena ke goletše Manapiane gausu le kore gausu sesi o ka re nyako bolela mo gare sesi gare ga gabo ke Manapiane ka kapa a re kgopeleng drivele mo tlišitšeng drivela ke re papa o re ke ena a tswang go ba tšela merwalo ga bo mosadi from Manapiane a ya go molatla ka dipolaseng ga a fitlha ka dipolaseng ba rabanya ke bana ke ge ba tlotla ga Ramošebo nnete re tlo e kry-a go driver mara gona ge e ka ba sesi o rometše ke badimo ko ga matlala a Ramošebo ka nkane ba thomile ka dipolaseng pele before ba e tla ga matlala gabotse nna ke founile mosegare wena be ke bolela le wena mosegare okay ngwane wa rangwane ke ena a šetšeng ka kua ga bopapa batho ba ge ba goroga ba kry-ile yena nko re founeleng nomoro ngwe še ba re fa yona mo di-inboxeng mo ba re auso o dula kgauso le ga bo bona sesi mpotše mo ke mang wa bolokileng ke ma-social worker ba se ba go botša bane kgwedi bane dibeke be o sa tswa go belega go riagetšeng kgopela maeko o ye mo go sesege a le 9 months ma-social worker a motšere a ya go mmoloka wena o sa tsebe ba re tla go founela a senke ba no mphounela ke ma-social worker a kae Mablehall Groblersdal a Lofontein difounu tša bona ke tša mogodimo ba bolokile o motee goba ba babedi bana ba gago o mowane le gongwe bala o tsebe gore o kae ba geno a ba tsebe gore o kae ba motšere a le kae ngwano Groblersdal mošare wa Groblersdal o ne bohlatse ba gore ke nnete o tšere ke bona
ye ke nagana gore e tla nyaka e tsena ke boramolao nkore ke tope motho mohlomong thobela Hello, le kae ke na ka abuti. a re gona Oh, le di founela ka Kapa. ee ke ena a bolelang Ke ka Kapa. ee Ao. nka no kgotsa jwale batho bao. le a ba tseba Ke ra batho ba ba le moo ba ba reng ba tlo dira ka mo lapeng leo. ee Ba krenile batho ba. le a ba- Morendi wa. magorena ema pele le a ba tseba batho ba A ke ba tsebe. jwale le phone le nyaka gore botsa ye feng gone jwale ka bona Ke re ba krenile gore ge ba lla ya thuša. ee Jaanong go tlo tla le banna le bana gore le tle le ba thuse le ba agele. mmagorena lena o ka re lekwele madila lena a re foune le nngwe re monyakang Thobela hello le kae nke le founeleng malefo re diala nomoro e ngwaneso se se kompotse mo be e le ngwaga mang ge ba tšea ngwano ba ya go mmoloka ka 2014 be e le 2014 dipampiri tša gore ngwane o bolokilwe le ne le tšona ke najo a gone death certificate ke mang wa mafelelo a ileng a mmona le mmušareng wa groblersdal ke nna o hlokofaletše kae ngwano o tlhofaletše ntlong and then mo ntlong mo go lena a tla tšea ke hash ya mmušo ba geno ba le gona ba se gona ema pele ngwana o hlokofetše a kere and then a bona ko wena a kere hash e biditše ke mang e boditše ke mokgalabe mogalabe nto e diragalabe le le kae ga bo mosadi e be re le dipolaseng allright ee and then heshe o e biditšeng ya mmušo ge ba fetša go tšea ngwana go tlile jwang gore lena le palele ko go šala taba ya ngwana morago bona ba ile ba tla ba re bitša ee ge o tlo bolokiwa ee ee desekomo rena re se ra išala morago and then le ra gore go tloga 2014 le sa emetše kgolo re emetše kgolo ya go tswa go ma-social worker ba go tshepiša ke nyako tseba re go tloga go 2014 le sa emetše kgolo ya ma-social worker lena a sanka la emelela ya ka kua government mmušari ya groblersdal la go nyaka go tseba gore go diragetšeng ka ngwana lena a seng ke noya ee nna ke ya go bolela maaka seng ke noya ee ee a ke kwešiše gore monna ka re a hlokofaletše ke ngwana a se ye go ya go inquire gore na ngwana gage o kae bana le ra gore ba na le dutse from 2014 till today le emetše ma-social worker ke ka mokgwa bona ba re boditšeng ka gona ema ma-social worker a itsene jwang taba ye ka gore ngwana a tlhokofetšeng kwa lena o bolaile ke ngwano morago ke kgopela go le tsena ganong gannyane ka hlompho le boikokobetše ke na le mmane ya bona mo mmane re ya le amogelanano go lapitšeng tša kgolo go motse community radio thobela le gona re gona nna ke nna morwa motšha maubane ke nna ka Kapa ke tsamaya le ngaka moremi mo re ne le bana ka mo ba re le mmaneage kana wena ko wena mang Francina ba go tseba ka leina la mang re na le Ntshebele mo le ya mo tseba ke eng le lena wena le mmage le bana ba motho titititi mathata a ngwana o le a tseba nna tše dingwe tša di bolelang nna ebile tše dingwe tša ke di tsebe tša di bolelang nna ke tsebe selo tšeo tša gore batho ba khumolola dipoto a ba lebeletše nna ke di tsebile a sanka ka di ye ya gore o ile a robala le noga le a e tseba yona le yona ke e tsebe ke msa motlho mongwe ba botša ba butiae ka re ba dula ga gabo nna a ke tsebe selo jwale gone jwale gape re bolela le yena mo o re o rumile ke badimo gore a ye go dula ga matlala a ramošebo motsentsoko mo a sa ba tsebeng le tsebane le badimo ngwanong a bana ke tsebane le badimo le nna ke a makala
le motseba e le ngwana wa mohutamang o godile jwang go tlogeng kgolong ya gage ke ngwana mohutamang yena o gotse a ile ngwana o moraetse yena a tsena sekolo gona mo gae mo nna ke nako ke tlo tloga mo gae ke ya Mokopane le nna ke ilo bereka ge ke ilo bua Mokopane ke kry-a ile gore yena a gona ba rodi polaseng kae mmaga a sa phela a le dipolaseng kae o ile dipolaseng a fela a boa gae a fela e tla fela a sepela a boela gona mo a tswang gona mo la mafelelo ka re o ile nyame a sa bo motswadi a ga thomo o tlhokofala tlhakatlhakana mmage nako telele bolwetse bo botelele a ba tlhokofala mmage ena e ba se gona mmage re mmolokile le gono e le mokibelo ena a tsena bosasa furu ka sontaga a boloka mmage ae and then ge a tlogela sekolo a ya dipolaseng mmage o be a sa phela o ba a sa phela and then tshokolo ye a e bolelang ya gore o be a sokola kudu a sene diaparo a sene dieta tša go ya sekolong mo ebile a ileng a fetša a bona gabotse gore a tlogele sekolo then a ye go teperekela ka dipolaseng o wa rereša a le ko ke le botša kere tšeo a di bolelang tšeo a se tšona ka gore yena sekolo e ba tsena go tshwana le mang kapa mang nna ke gopole ge mmageng ke la moiša sekolong ka loto ke sa tsebeng ka re be ke tšea nako e telele le nna ke sabe gona mo gae ke le Mokopane mara nna ge ke fihlile gae be ke bona a apara dieta a ya sekolong ka re le sekolong gape o setšhabile sekolo le grade 7 no fihla tsang ka fihla grade 7 ya grade 7 le go 7 a tsang ka fihla jwale go ya ka lena ka mogo le motsebago ka gona ebile le mokwišang ka gona le nagana gore a ka ba tlhoka thuso ya mohutamang motho nna ke re ka mo lebelela o nyaka thuso e sera se kudu motho ene motho ge a be a sa gola o ba se ka mokgwa a leng ka gona ka mokgwa dilo tša di bolelang tšeo bone jwale nna le gore o sepetse nna ke tseba dilo o ile malobanyana mo le yena mogala bo wa gage a fitlha ka ga gabo ba dula tiki ke kwa ba mpotsa ba re monyanana moshimanyana ga ba mafelelwana ba lwa ka mola gae ka mola awa ge ke fitlha ke ba botsa gore go lwelwang gore o ka re monno ba re o titira o ka re yena ke yena šetša dira lapa le o ka re ke la gage jwale aowa ke ge ba etswa bona ba tekela gona ka mo dibung ka mo di-hostel ba ile ba dula di-hostele tiki go tlotla bo ausi ba bang mo go nna ba tla mo go nna ba lla ba re yena o wa ba roga o rogelang a ke tsebe gore ba naganela gore mohlomong bang a ke tsebe ka re ge o a ke mmotsiša wa gešo gore ba re yena ke khombone le bana ba bantši o ba re ke khombo ba rone le bana ba bantši mara go šalela ba bolela soge ba nna ba botša nna ba ro ba thomile pelo a ba roga ke tseba ba bitša ka mainaina gona moo aowa ba dutse o ka re mogala ba ya sepela ke tse gore ke yona be ka go feta go ba jwang ga a sepetse o a gešo a šala monnola morago a tlogela bana ba nnoši ke tlo botša ke a buti wa gago a re gape ngwana gone o sepetse maabane ba re monna gone re le ko maketa dipolaseng o maketa dipolaseng jwale a re o šeile bana ba nnoši nna ke makala ka lesusu bana ba tsena ge ba butša gore mo go bona o kae ba re a gona o latile papa bo sasa ba ntse a boa o buile e le mosegare ke a bona ga boa mosegare nna le go mmona ka mmona mantši boa gape ke tlo kwa mogolo wa ka jwale sese ya ka mpotsa gore batho bale ba sepetse o laišitše thoto ka bene ya ditshipi tše dipoleke white o kare ke 4x4 ke tsebe ba ile kae o tlogelešitše bana sekolo and then mola e le gore le mola sekolong mola certificate sa o tshwenya ke certificate bana bao a bane di-certificate bana o ba ba tsentšhitše ka go ba tsamaya ka ona mokgwa ma-social worker ba re tshwanetse ba mo lokišetše certificate seo sa gage ga botse gore a tla kry-e pass nna ke kole yena a mpotsa yena ka moloma ga gare o tlo seria nnebo ba rile ba mmalla o ka re o rile kgwedi ke kgale e fetile a re ba re a tšee pasa ka nnebo nna ke no kwa šete ba re o sepetse gape o boetse morago o šetse monna morago la tseba re tlo kgopelang mma go rena go tswa go lena ne re tlo kgopela gore ge e ka ba ga ke re go jwalo ge e ka ba ngaka Moremi o tla te kgafa gore a mo thuše mola le mola ka ditaelo
re tlo gopela gore le tle le beng kgauswi ka polelo and then re kgoneng go bolalena ka baka la gore go tla ba boima kudu gore prof a mo thushe ka mo and then a sa tsebe ba gabo gore ke bomang ke ra gore re a kwana gore le tla ba kgauswi mo e leng gore se sengwe le se sengwe le tla kgona go se tseba la kgona go se bona la kgona go communicate le ba ga moremi mabapi le thuso ya gagwe ngaka moremi o dula ga matlala a ramoshebo and then sentsuele ba šitše ba le mo radiong gone jwale go ra gore nako nngwe le nngwe e ka no ba yona ya gore ba thome go kry-a thuso and then bana ba gaga ba ne diaparo ba raga ba ne dilo tša go hlapa le ena ga a ne tša go hlapa e no ba motho fela wa kgobe jwale ga re tsebe gore ge motho a hlaka ka tsela ye a ne le magagabo a reng bophelo ba motho e nka le botsa ebile le ka se le ntshepa ebile ka re ke o šetša le mo radio mo ntshebela a se motho o ka mmotšang ntshebela o ne le kgang ntshebela a nyako o kwa ge re mmotse bophelo bo a bophelang bo ke bophelo bo e leng gore o te nyaketse bone ke a kwa le a bolela bana ba bangwe a ba le di-certificate ba bangwe ba ne le kry dikgate tša ditleliniki bempa ngwane wa mafelelo o mbelegetse gae mara ngwanenyana first born a ka o mokhaphile tleliniking a ke re ge nke be e le gore ngwane o nyako rae tleliniking ke ba a tswetse pele a iša ngwana sekaleng ka re o tswa tleliniking ba mokhaphile tleliniking dilo tse a di dirang ka moka motho nna a na re dikwešiši ebile and-e le tseo tša gore yena o ne le bana ba 18 nna ke tseba ne le bana ba 18 ngwane o a tlhokofetseng a re o bolekilwe ke ma-social worker le rena re no kwa ebile a nyakiwa ka diphonko ba re o tlhabetse stopo grobestala kae yena a tšhabela dipolaseng mma dikotsi gona moo go nyakega yena ntshebele go nyakega yena e no bele gore yena a butloga ya robetseng ke eno e ba tlhetlha le maphodisa ke eno e ba ya gona moo dipolaseng ka re ba go tseba ke yena gona moo and then ba fitlhe le gore ga ba gona ba sepetse le ena monno ba shiftetse pele o fitlhelela ebile ba boloka setopo seo se modimo seo o konkadime mo malome ka kapa mma gore na le kae re gona taba e ya ngwana wa grobosdala a re a tshwanela go elesane e santse ba re botse nnete ngwana lena o kae sese a ke tseba mboloketse kae lena jale ka ge le le ba family bao ba maphodisa ga ebe ba fihlile ka gae ba re ba nyakana le bona a senke la le ka go thuša maphodisa gore ba kgone go kwetša ba ngwana a tla kgone go bolokiwa ga botse re lekile o ba sepetse le yena a butago a re o mmona bang ba ya gona moo be bang ba le gona ge ba fitlha ba kgwetsa le gore a gona o sepetse ba tswetse pele ba ba hloka kgale ba tlhetla ba banyaka kgale se seganolo wa nthete go le mo aowa ke le marukoti dipolaseng mašošolo wa ke ba tlotša ngwana ba nkgoditše marukoti nna potšišwa ka e re ma-social worker a tsene jwang ka gare ga taba ya polao ya ngwana wa lena o bolaile ke ya tshwere ke thema ya ka morago ba re bona ge ba e lebeletše ba re ke phepompe and then ye e rileng gore ka gore a kere ngwana maphodisa a tlile a tšere ngwana le heshe le ma-social worker ye e rileng gore lena le thothe mo polaseng yeo lebelele le mo go yona ke a seng re no thota re dutse nako e telele mara a re kwaneng sese wa tsa gore go o nyaka thuso o bolele nnete ne ngwana o tlhokofaletse kae ka dipolaseng and then ka dipolaseng a tšea keng ke hesha grobostal and then lena la dira eng ge heshe e fetša go tšea ngwana emapele prof la dira eng o tlile ma-social worker sese emapele ma-social worker mo lekhung ga a tsene felo so mo lekhung la ngwana gago ma-social worker a tsene jwang ngwana o tlhokofetse and then heshe ya tle ya tšea ngwana ke ntho e swantšeng e diagale and then lena la dira eng lena ge ngwana a fetša go tlhokofala ge heshe e fetša go motšea e ke sene tšhelete sese le dirile eng that's my question a ra ria se lena o dutse dipolaseng e re dutse dipolase re letetše ma-social worker go radie ma-social worker ma-social worker a tlile ba re ramolata kua mošareng re tlo boa re le botse re tlo le founela a senke ba no founela bo go le ntongwa e kopane ga botse prof a ye mola go tate go padileng gore lekgoa le lebelele le bereka le le kgopele tšhelete ya gore le kgone go phutha ngwana
lekgowa lona ke boletse le lona ee mara a sa kgona go nthuša ka mokgwa wena ka mokgwa nna be ke nyaka ka gona Alright. yena o ile tiponeleng polane allright ee maloba le hirile vene ka ge modimo a re le thotho kua le tle kua ga matlala ramošedi le patetše venele goba modimo o ile ano gore driver modimo o tla mo fa mahlatse ae monna ola driver ke boletse le yena Ee. ke mo tshwarišitše fridge ka re nna ge ke tlo kgwetša mmereko ya ke tla patelang fridge ele wa e be le sa rekiše fridge ka nako e le santše le boloke ngwana gape tate ngwana gago a fridge e ke ya gonjwale ke ya gonjwale be le neng ene gape ge ngwana a tlhokofetše le kamela ra e namela Gara monna a nne mmitsego. Ga nfuriše le rekisitse mo. wankwa ee ge e le gore ngwana o tlhokofetše a re dule tšhelete nngwe le nngwe re e kry-a la mafelelo ra e berekiša ande lekgowa le ka se leganetše ka gore ba re le ka palela ke go boloka ngwana lena ge lekgowa le ganne wa e le selaema mo latseleng la gae kala ya go bona mo ngwana lena a feletseng gona kore ntho e re diile gore se ka ba le power ya gore re ye kua gore bostala mara lena la tseba re gontswale le ba babedi maphodisa a ka leswara gore ke lena le bolaile ngwanole yena ba ile ba camera gore ba nyako go kgontišiša gore ka nnete o tepolaile oro o bolaile ke rena ngwana o re bolelang ka yena ee a se o a butiago a se ngwana geno ke madi a gago ee akere ke ngwana wa bobana ba ba leng gona ka gae ee so ge lena gone jwale le dutse le sa ye go ya go lebelela taba ya ngwana o la mo a leng gona e tlo ba bothata and go mo le nna ge le tlile mo ke gapeletšega gore go sasa lena re santse re ye kgorobostala re o tseba re ngwana lena o kae ene ene le seke la tsoga le tšhabile awa nna ke ya mmerekong a ke o berekela kae mola ga tiane ke tla go ngwalela lengwalo le makgo a tsebe gore o lofile ka lebaka la gore o tlhokofaletše ke ngwana ke lebaka ntweng ke lebaka o tlhokofaletše ke ngwana a ke re o tlhokofaletše ke ngwana Ba babedi ba be. o ka se mmerekong o tlhokofaletše ke ngwana le molao wa o dumele gore motho a ye mmerekong a tlhokofaletše ke ngwana santse o phuthe o fetse so wena ngwana gago a ka se dule ka kua gare ga a se tša gonjwale ngwana o le genke ba tlhokofetše ka 80 re a monyaka ke ngwana lena banna le o fetša kae ka yone a ke re ke rela gore ge e le gore le tlile mo radio maybe le gore no le golele leno ba le tlile go kgopela di-donation ye ye nngwe re tswe re e tlogetše re e beile ka thoko nna re kwa lena be le re yekhi ya ngwana re e beelengnyana ka thoko re tswe le tšhofa e ya dijo le tše dingwe tše aowa le yona ya ngwana e right a ile right gore a re go sasa re ya go yodimo ga yone ke rela re le seke la bolela le re le kgotsofatša rena ae thuso e nyaka ke lena ke ngwana kwa lena nna a se wa ka ke ene nna ke thuša lena godimo ga ngwana lena le tseba mang ka matlala ramošebo lena abuti o tseba mang ka matlala ramošebo nna ke tsebe motho because ke thoma go dauta gore le yone ya gore batho ba ba romile ke badimo ka kua di-roomong e ka no beele maaka because batho a ba tloga gabotse kua ba tlogileng gona kua motetele mmane re tletle re le founela kere thank you the reason wa tseba methutho ya bošego moroka a se yona batho ge ba tsamaya mosegare batho ba ba bona ba laitša lo tša bona ga botse ba ba bona so bona wae ba tsene mola motseng wa batho ka 11 ya bošego ba romile ke badimo tate ka kapa batho ba ile ba re ge ba etla ka 11 eo ya bošego ba fitlhela ka kua ga bopapa ba dula matšatši ngwane wa rangwane a re ye tabang ka sete tshwaredi a ba tliša ka kua gae ga ba tliša ka kua gae ba amogetše ke nna a re jane go bona auso ke ne le ena o re tswa mmanapiane so le so le so ba letse ba etla so le so le so jwale ke nyako tlo botša ramogolo ke ile ka go tsoša bomama ra dula mola fase ra botšiša auso dipotšišo jwale ge wena o rometse ke badimo monna wa gago o kae a ra monna ka o kry-ile letogane ebile o ile mmerekong papa o ile a fetola a re aowa ke tla re ge a tšhaiša monno wa gago ka tla ka kua lapeng ka tla ka mmona ke nnete 5 ile re ge e tšhaya papa o ile ae ka kua ga gabo a tsamaya le sesi nna a kae
ge ba fitla ka kua papa ba kry-ile papa ba botšiša dipotšišo a bolela le ka mokgwa e leng gore yena o tlo ba thuša go sasa o tlo tsogela ga ntate moremi e le papa ba botša napile mo ba beng ba dutse gona papa o ile a re ga a ema ba laelana papa a lebala founu napile ba boa ge ba fihla gae o ka re be ile boma 8 mama ga thoma rela papa a rawa o sepitše jwang papa rawa ke ba kry-ile re boletše so mama rawa gona go lokile jwale a re bulelele radio papa ga re wa tsetša founu ga e gona papa rawa gore a re founu mola ke beng ke dutše ke e tlogetše gona nna be ke šetse ke robetse ke ile ka tsoga ka founela ya papa founela ya ring ge ke e founela dibedi founela šetse e timilwe a ke re kua ga bo papa a segole papa o ile a sepela gape a ya kua gae ga fihla ba botšha re banda gape mola ke beng ke dutše ke tlogetše founu ga la bona founu na mogala bo le seiso ba re aowa ga re a bona founu napile papa a boa ke mabana kere le kgone frogo papa o tsogile gape a re re ke lata batho ba le ke ba botša gore nnete founu ya ka ga ba e bona na papa ga fihla frogo kry le gore monne o ile mmerekong a re mosadi founela ga wa e kry-a na a ra wa ka e kry-a a ra fa o botšišitše bana ba gago na a re ke ba botšišitše papa o ile a ra ba fetola a re la bona dilo tšele ke beng ke re ke tlo le thuša ka tšona selanka founu ya ka e se gona so ge monna gago ga a tšheiša ka 5 la sepela ka mo gae napile papa a boa papa ga wa ke re papa ba go file founu ya gago na a re aowa a ba mpha founu ke re ba le papa o tlo thuša bang batho o šetse founu ya gago e timetše na papa ra vole ge di le so le nna di a ntlara ka gore be ke ba tshepiše gore ko ba rekela bupi bale tšheletela ya bupi ke ya go reka founu a ke ne founu a bona pele ra e tlogela gona sola mosegare ke rae mosadi o lebelelang ka yena a ke re ba tlile mo mare bana bao ba gage ba ba tlogetše e re ke ya go bona mosadi o nke ke botšiše mosadi o dipotšišo ke tsamaya le sesi ge ke fihla kua ga yawa ke ya ba kry-a napile ngwane wa ra ngwane napile o bitša bana ba le bagage ba le bantsebiša bana ba le bagage o ke mamang sesi o ne mengwaga mekae a ona pele o mpha dipasa tša gage ke ya le bona ke le 94 le 94 la bana ba ba 5 wena o sa tekwele bohloko so o bile go sene le o mo gollang gapa go ne mo South Africa wa sokolang ma South Africa ba gola napile o mpha story sa gore aowa nna ke paletse ke go dira pasa ka re pasa ka e re ke nna monna ke a mmotša ke re pasa ga e re wena ko wena monna ga e tshwetse ke ile ka ba le bothata bo le nna pasa ka be re ke nna monna mara se se ka o ile ngwa dišetša bana ba ka sasa nna ge ke ntse ke le busy ba ntšhentšhetša pasa yela nna pele gona mola ke thoma go bula dilo tše tša gage ke ya di bula di-certificate ke mmotša dipotšišo and then sesivele ge go le so gape taba gago ke e kgolo ka gore wena o santse o kry batho ba geno o bolela gore wena o bona motho o bula dipitša bo mamang ba geno a ba bone eng ka mara ka re nna ke thetša dipitšang tše kgolo and then ka kapa ke a mo tseba jale ge go le so a kere papa ena o gae kare ge go le so e re reke airtime ke founele ka kapa ke nakola ke go founela mpotša rawa lena dulang spele transport o yetla napele ke ge ke rela ngwana rawane ke re ge e le ka mokgo a re sepeleng re yeng go papa ke fihle ke montse ke re papa mosala re le ra re mmotša diputšhelo tša ge di nyaka ma-social worker di tlo nyaka di-home affairs ge ena a ka tsamayana noši process ya ona e tlo ba delay mara ge re kaya mola radio e theletša ke mang le mang le ba melao o tlo thušega ka pela so nna re tšere sephetho sa gore re foune so a bone pele papa ba rawa le dirile ga botse papa re mara foune o ke a e nyaka foune a mogala bola ga e gona ka kapa ba ba gana qa mara ka mokgwa e leng gore vale dipolelo ke a dikwa le mmane a bona o founile ka kua gae ba tlile mara a gone modimo ba tlišitšeng ene mogala bo ba reng o letlišitše nna nka se re ko mošou ka mmala nka se reng ga a hlokofala nna be ke ne 3 years or 4 years nna ke ne 35 years mara mogala bowe nka se mo describe o mošou o bile nka se le nganyiše mara yena be le ngaka mogala bowe moroka jwale bona ga bane bolela re founu ya mogala bola e kae papa wa fiša gore la spela re lefa madu le bile founu ga e gona ka mola gone bagiri mara papa ba ile ka mola ka bo ba tšhešhe ka boletlogole ka gae ka nako mang
o ka re ka boma 7 to 8 ba re cha phone eo ga e gona phone eo ga e gona ba le ga šetse go le sola kgwedi e ba reng ba ba fa yona ba tla ba dula kae kgwedi eo ka moka e ba ba fang yona gape o ke ena a šetseng ka kua gae ge ba ka ria se sengwe gape o ka sere o ya toilete wa khiela ka motseng wa gago phone ga e gona o tlo re o ya toilete o khiele nako ngwe ya o saregile ga o khiele ba šala ba tsena go nyaka le boleleng nnete gore ba tle ba kgone go le thuša tate phone eo ya mogalabe kae mo gongwe ba nna le no bona e tsene ka potleng a le tsebe gore maybe sathane o ko mo buang a no e tsentšhang ka potleng banna ge e le gona e tsweng nna go ya ka nna ntate Moremi nna phone ga ke itsebe le gore ke ya mohutamang ye nna ke e berekišang ke stylo wena o swere style ke tshwere stylo se se wena o swere bua ke yona phone ya gage ke e berekišang ya phone ke ne kwešiša gore e tla tswelela ge le fihla gae se se ya ba e bona sho wa ba e bona mogalabe ga ba bolela ka ona ba ne le mang be e le wena le yena le mang so bana ba le ge le ba botšiša ba reng a ke re bana ge phone e se gona ene o tsanang ka mola le setšheng le itlholeng bana ke bana o ka kry-a bana ba itsere aka ngwana a ka sentšhe phone selang ka mmotšiša ene Moroka re sa re gore ba itsere mara wa bona ka mora ba ba kae ke nna ke Lucky ke wena ke bosisi ba ke ba ithu ke tate le mogekolo wa gage ge nka no timelela ke selo ka mo santse go tsebe rena go ra go swantse go tsebe rena re leng ka mo wa e bona ene wa ka se utse phone ra ngwana gore ya ramogolo wa go la ka se utse phone wa papa so a gone molato be ke re ba re emele ka mola reception and then ge e ka ba go tlo hlokagala gore taba bona e tle e tswele pele e tla tswela pele ge e ka ba go tla hlokagala gore re no ba thuša ka borena e se ka tlo sa boe e le gona go tla ba jwale no e santse e tswele pele re tla checka boramolao gore ba re botse gore ge case e le so ya go swana le ya ngwana o e leng gore o sa le mmushareng gone jwale le re ke 2014 na o bolokile gale ba butšare ke 2014 na ba re ba mmolokile o bolokile ke mang a reng ba mmolokile bona ma-social workale ba re lebitla la gage le kae a se ba re bontšha re gopela le emeng ka mola reception ka mola re tlo lena re emeleng ka mola re etla gone jwana no taba ya go swana le e santse e boe malome kakao Nakela varia fodisha kanite
ke na le botlhatse ba yona ngaka eo ba re dula ka thoko ya Limpopo ga Matlala Ramoši ba re ke tloutša baroka ba ba mo tsebang ba re ke ngwana tloutša baroka sewela lewelediwe sewela welediwe go molela ngwanaka teleša go molela sewela wele alright motheletšo motse community radio gona fa le go 96 number 3 fm a metsotso ke masomepedi nne fela go ikela go ere ya lesomepedi scottane ka maletlo tša baroka ba itla go ena ba re a se wana wa ledi ke na le nnete ke a ke na le nnete ya nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio emelela re emelela re go bona tloutša baroka sewela lewelediwe sewela welediwe emelela re tloge rete re a leboga ka sona sebopego sewe re a leboga re tsena lapeng la bobedi le e le gore le lona le na le mathata a lona a bophelo jwale ka malapa ka moka ao e le gore a welwa ke mathata se sengwe se re nago le go se rata ebile le go se hlompha ke gore sepedi se re ngwana wo a sa leng o hwela tharing ka nako nngwe ge o sa kgone go goelela batho ga ba kgone go kwa gore o kwa bohloko o hloka thušo e fela ge o kgona go goelela and then ba kgona go go kwa ba kgona go go fa thušo ba bantši ba tla no bolela ba re he ba le ba ga maubane he ba le ba ga mamamamamamamamang e fela ntwe ke nang le bonnete ba yona ko gore o tlabe o bolela ke batho ba e leng gore le bona ba na le mathata a go feta a gago e fela wona ga a tsebege ka baka la re ba a dutse ka didula ene motho wa go senya ke thušo mathata ga ga a kgone go fokotsega mathata ga ga a kgone go fela moroka ke a go ke tla ka mo wena ka mowe nke uno batamiša semmušo mongaka ke mo ka rena peretsene ditabeng thobela a ke le tamišeng ba gešo a ke le tamišeng ke ba gamang ke ba makitla ke bo mankgabane makitla mankgabane le kae fela ba gešo re gona ditaba di ntšha ke mang go tlo bolela mang ko re nyaka wa tlo dulang ditabeng a ge mama o ka napa wa dithenkgollo dumelang ka moka mo stationeng wa bolelang ke mmele le makitla thaba khubidu a ga ke le dumeisa ka moka mo studiong ke dumeisa le bana ba theletše tate moremi le tate ka kapa le bo malume ba ba leng ka mogare mo ke tlile le malume o mogolo o monyane o setse ko lapeng a ga ba ke re phela nabo ka mojarateng ye one le bona ba na la bona mathata ke kena mo tabeng re phela ko lapeng mara ga re phele ga monate lapa lela ko gore ke le bokete le na le mathata mo e leng gore ga re kgone go bana le selo ka mo lapeng ga o kgone go bana le bupi bo bo fetsang kgwedi ka moka ga o kgone go bana le dishiba ga o kgone go bana le selo ke phela le malume ka mo lapeng o mogolo o nyetse re phela le o monnyane malume le ena go na le dio tsa tshwantsho ra di lokise a go loke selo ko gore bophelo o re leng ka mogara lapa a go loke selo ko gore ke ntse o na bona ite motho o fetile mo ko gore ga o tshware tšhelete ga o dire selo ka yona gore ke le fisho le na fetsa matšatšinyana a mane 2 liter gore o reka 4 liter e fetsa 2 weeks ko gore bile a itlhekisa itse gore ke hlalose bjang lapa lela koko le nkukusa bohloko ke jaaka ge le tshwana le malapama go le lebelela o tla re ka fa gona batho ka monga lapa le o kae e le go koko o hlokofetse boroko bo gona ka mogare ga lapa le a gona boroko manyalo a gona ka mogare ga lapa le lenyalo sa le ke letena ka mmamogolo wa ka mme o hlokofetse a sa nyalwa le malume o ke bolelang ka ena gone eno ga a nyale ene go ka mmana o ukwisa bohloko ke gore gabotse ntwa e tšeang dilo ka molagae le bona e leng le bona dikatse le bona dimpša le bona batho le bona meriti le bona eng ka gae ntate moremi ko gore
o bona morithi a ga malome gore ke emelela ke motho bošigo nako ngwe o feta a sepedisa a ga nna ka mo re robalang teng o kgone o kwa le bošigo gore betse motho ute motho tutu nako ngwe o ne a bona morithi motho a feta nako ngwe gore ke ntse motshegare o na o kwaite motho o nna mo mpetong nako ngwe gore ke ntse o kwaite motho a go butswelela ka moya go tlhokofetse batho ba ba kae ka mogare ga lapa la bolena go tlhokofetse mme ka 2005 tatemokoko o tlhokofetse ka 2011 a ga tatemogolo o tlhokofetse ka 2019 ya ba ga makitla le ne le bothata le na le bothata nko efe sesi ka mo wa mogare sesi o bona la pelo ya gago e tshwenyegile le tshwenya ke eng ka gae ke lapa lela ke leng ka mo go lona nna ke ngwetseng tata bona so bakeng sa go save nako ke rile note ke ngwele dilo tse di important mo tse di ntshwenyang ka mo ya nko no tla le tsona go pelo di bala then di ba le ngwaneso go dira okay e re ke le dumediseng pele ntate moremi le ntate ka kapa then e di listeners go gae so lapa le ke leng ka mogara a lona ke kgale ke le ka mola I think ke kopane le ntato ka 2001 yeah and then re bane le first born ka 2002 so nna go ya ka kitso yaka ge ba mpotsa go bile le mahu a mantši mokgekolo o ba nna le bana mara ba feletse mo fatshe go setseng ntato a noši ke lapa le lengwe le selle la kere ya ba le ke a go kwa bana go setseng ntato a noši last year re bolokile mme wa gage and then mme wa gage re mmolokileng okay ga go a bana le gore ba re go a hlapiwa go a bana le gore go nwa what you call like kore a go irege selo go eme ntato ga kgone go kry-a mmereko e re ke kene mo nthong e ka gore lapeng le hloka thuso lapa le le boima lapa le na le tokološi cause ile ka e bona one day mabone ntse a tšhabile and then ge ke bula monyako ke ilo nyaka khandlela ntho ele ge ke bula monyako kere yona e tswa o ka re motho o like re sherile monyako ya ge ke kena yona e tswile e kene ko go robalang teng bana ebile ke ra bana ba kere lena nke le rapeleng lena ke bone selo okay a go nne bopi ka mola re kgone go reka 50 kg in 7 days re nna re le 6 ka mola go rekile 25 it's a 4 days go na le swikiri o a gella bo sasa o ka re gona le motho a etsetseng like seshipa se no fela like roll on e no timela like seshipa sa go hlapa se no timela se sa fela ntho engwe gape ke goreng ke gona gore ntato a le teng okay mompeto a re shere selo ngane gore mpeto ka ona le thuru nna le motho re fetogile ditšhomi a re monna le mosadi ya šetse le mengwaga mekae ntho e sale thoma ga pila mola ko go 2016 gona yaanong e gaketse cause e thata a re utlwane le ge re bolela ga nkutlwe nna se ke se bolelang like ntho engwe le ngwe ke e bolelang e wrong ga gona selo se re se lokisang go bolela le yena voice a ka e ko fatshe nna e ke bolela le yena o re dilo tsa ka malapeng eng sephiri se seng le se seng a gona ntho e a mpotsang yona ntato o shara le batho ba ko ntle ba e leng gore ga ba mo išetse selo o phela le batho ba bantši ntato ke kidione batho ba motšimo o na le batho ba bantši a ba moeletse ka selo a ba magise ka selo ntho e leng teng ke gore ba mo senyetsa cause ga a le teng founu ya kgaba-kgaba nko o tle kwano and then ke gona moo gona yaanong so ke etla re ka tlase gore re bolela ka eng re ira eng ena ganye ko o itse so lang ka founu e lileng and then wa tswa wa tsamaya bana ba mohloka bana ba se ba sa aparang bana ba kgono ya sekolong mariga a fitileng ne ba sena ditšeresi a o se o nkadimile 800 rand ke rekela bana dieta ke rekela bana ditšeresi tsa sekolo ke mo kgopetse gore a e patele o na le dilo tsa ge tsa di lokisang wa lokisa electrician ka moka ena ga yona wa e dira ntato mara ga re kgone go share selo okay ya ditšhomi ke tswile ko go yona tšhelete ga re nne le mofatshe
like ga re tlhokomele ka selo mo la rekile mokotlo wa bupi o na o nnoši tšatši le ngwe la rekile sešepa tšatši le ngwe reka o la rekile maotwana then e chaile a sa tswela pele and then se seng gape-gape ke gore dintho di biala o nwa biala too much o nwa biala thata and tokološi o ka re e molele ka ko gabo ga nne gabo o kgone o tla freita ga bosigo o sa frugo o tsoga frugo ka thulusu ke a mmerekong o boa bosigo ka 9 ora ka 2:10 a nwele biala thulusu se itse gore o išile kae nako nngwe Westpart ile a hlaga toropong a biditse ke customer a re a fologa kwa wa founa re kgopela bana ba ntlele dithulusu o feta ka beke o ya exactly kwa yang teng ko ba meditseng teng ko mmerekong gore bjang ke no se itse o re yena o fokotsa mmereko gore a o tšeka ko lapeng then a tla a tsamaye a ikwa go berekela teng ke sa itse gore o ba imela keng ka bana ba sa tshwara selo alright ga re utlwane ka selo a kere se nna ke se bolelang ga se selo like ga ona ntho a isang serious lapa le ko kwa bona ile a bolela ntho nngwe go tlile bolela ke ngwana ka wa bistray a re ngaka ye tlang ka mola motseng ola ge bereka e be e ikutlwa se tlabeng e sira ka gore ga e tswa mola o hwile lapa lela and then ntate o ga sa utlwela le bana ba ge bohloko bana ba kgone mmotsa gore okay go na le bopi ga gona se sheba re le tla hutswela ka metsi a gona molato ndato and ntho ya ka mola motseng ya affecta le ngwana ka cause ngwana ka gona ya nong o godile ga a fetsa sekolo o kene each and every single class ya gage ya sekolo o kene twice ye ngwaga e mebedi o fihlela a terminate sekolo sa gage ke ngwana ke o gone bjanong o tshware di-piece job o hudiwa disamente kwa tšhelete e bereketseng o ne o bona a sa ira selo ka yona ga rekile diaparo o kena ka mola wa reka tšhentšhe e setseng ga o itse re o irileng ka yona ana mogola o rakeletse ke patše sele e mohlokisa tlhaloganyo go o bolela wa lebeya o ka re ke ntata ka molapeng ngwana ka wa australia a ke itse ke stage or o foka ke dilo tse di leng ka mola go dikatse go dipudi like ke bere ko o suela batho ba modimo lapa la matswaleng ga dipudi mmela ka bohloko bakeng sa gore kolla dilo tse di sa kgonagaleng ka mola dikatse o nolla go na le stilo sa ntate mogolo wa bona se ba dirileng ka dithapo go nna katse mola ge ngwana ka bala ka fale yona e mola e busy yalla ge ngwana ke a bala ka mola o na le serithi sa se bonang ka morago okay ye o e sotile o e rapeditse ga sa se bona a ke sure gore e tlogile ntho eo bana ba ka ba disturb-ega ko sekolong and ntho nngwe gape-gape ke tšhelete ya mokgekolo ya society tšhelete ya mokgekolo ya society a re kgone o e kry-a a te go tlhokega pampiri ya postmortem gore e tswa ko go doctor e nyaka ntho ya gore bohlatsi ba gore o bolaile ke mokgekolo ba e nyaka kwa le gore tle kgone o lokolola tšhelete ya ntho e nngwe gape-gape ntsana le tšhelete ko bankeng gone yanong ya kitse o ka re 900 or something ge e tlamile a o e claim ba mmotse gore a tle le test certificate ya usage le ya tatage le dikopi tsa dipasa tsa teng gore di-original ga re itse ko di leng teng dilo tseo re tshwere state certificate ya usage a na nnoši tse ka moka re itse re di kae re di nyakile ka mo ntlong le puku e ngwadileng dikgomo tsa ka tsa lenyalo tse ba di ntshitseng ga go itse gore e kae gore e tsere ke eng ga go itse motho and then alright e bathong ke ngwadile se ka la mphelela pelo nna ke phela ke suela dilo tsa dipudi dikatse dimpya ke a hlakola mo lapatlelong mmela ka bile o bohloko and then nonyana mo ka moreng yaka ko khoneng kwa go lebana le mo mpetong go nna go le nonyana is either e tla ka 5 or 1:30 or 6 o'clock ke nna kwa yona ya mafelelo e kgwara mola gore e be e bina gore e be e irang ke no se itse and a ke e bonle gore ke nonyana mohuta mang cause e ke e tswa ke ya kontle nonyana ga e teng go na le e nngwe ge ke suela ke gola ko patlelong kwa semo e ke yotla e namela kwa ge ke e tlogela ke bereka e se e mo a ke itse gore mmereko wa yona ke eng e brown e nnyane kakanyana e bere ko lla tlwi ga o itse gore lla seko kae and then e nngwe gape ke mollo re rakeletse ke mollo ko lapeng sala go swa ka morangwanake wa firstborn moshimanyana go swele stofo
diforitšhi re be re ko hwa kgwedi nngwe le nngwe be re ko di tshela gase ka ne wa itse ka tsona a ba lape le stofo seswe oven wa se lokisa sa tima like go hlakahlakane go a swiwa go loka mola dilo di a swa le bana sa le ba tshuma ntho mago go a kwa bona masuelo go swile dikobo di swile dilo go a swa go loka mola ene ntateo hana taba e goreng hana taba gore gabo go a wa go a hlobaetsa ntlo e leng teng ke reng ke ntlo ke RDP a gona lapa ke le bota le so ke keite ke nang go lapeng dipudi tsa o itse gore di fihla ka mola di a bina oro di irang matswale o ritetse a se kgale go khobogile ke mo go meshima o ka re ke dibeso tsa go gotsa mello ka fale go a khoboga mebotwane playstere ya jang apa go rona o se itse re o iregang ke maratha kwa go tse sa dihlong trata ga ana taba gore trata irang sa le ka moeletsa go tloga ka 2015 ke mo tsore kgopela re nke o re 500 ka kgwedi ka beke or ka eng so lang ka o itshwere o ire re disamente o fela re ke tlore ke ka tsena go ile shimola go se za RDP and then alright ya trata ke irile and then ye nngwe gape ke ga nne gabo ka rolele ka ke tsona dilo tseo di leng koko gabo ga ke tse go rolele ka keng go na le setilo sela okay ke boletse ka sona ke nagana gore ke boletse ke coverile re a leboga mogala bo bolelang ka ena ko mofe ke ntato ntate makitla o a reresha mama o a reresha ga le go tsadiago alright ke le ga gore ke mo fella ke pelo ene le nna ke gore ke gone o bolela nae ke mmontsha dilo sa mathomo ntate se re ke fele ka mpelo nna ena ba ke palla go bolela ga ke nya gore okay bana ba bo abuti ba ke mo nna ba ke bona nna okay ke balele ka go wena o sa utlwane nna ba e kgonege o ka se le ke batho ba gore mo se go hwile wa go ga moreng le yena a swanela ya le yena o le ka bona ga ba le ka nna ke re okay ke a modumela okay o ba lelekile mara bo se sa o ntebele bja mafeito ge ba etla ka molapeng tshwanetse ba irile teng ga ba irile teng gore re tshwanetse ba irile ke a emelela nna ke le ka ngwana ka molapeng tshwanetse ke ile le bana bala ba bomfeito ke re bana a ke dirileleng teng re buleng ka moga go o ntse le bo cousin ba gago le bomalo mago o ba felela ke pele ba nyakana ke tlo phela bjang ke le batho ba gobane ke bona ke le family yaka ke iwane ka sewa e le ge ke ile makgwedi bo kgone o tsaya nako e telele ke sale mara ga ba kana ba ka ntlha re ngwana kapa re tlhota ka skete ka sereka gore ke sereke ke iputsisa gore okay bana bala ba kenya gore ba gole le ge e le gore nna maybe mmago bona nkgopisa o ka thaba bona mfosa e le gore mosadi ya go metlhe go tlile mo ka ena tshwanetse o kry-a a gora sese o ka tsogela no aga ya intervise ebileo aowa ke kgone o fila pain gore bana motho ke mmago bana bana ene nka se kgone o molelela ene o kgone o disa bana ba bo batleng mo le ba nne le nne ke baleleke bo a buti ake bona ba complaina metlheng ke re nabo ebile ke tšhaba le go nna nabo ke bomfetu le bona ra ngwane ka moka ka bona ba kgone o complaine ke ke baleleke aga ke mathata a ka e le gore ke file ke tlhakana nao ke tšhaba le go ba botsa ba buti ake gore bane ga pila mosadi aka ga le nyake mo ya bolelela mo go Ga yena a sa ba nyake. diku a di nyake lešata dikwi a di nyake lešata le ga tei le gannyane ge go le lešata ka gae diku a di bereke aga ene go motho a go felela ke pele le kgale ntate more motho o tswa mo wa se ke wa mmotsa selo no gore a re mose a nya gore wena le utlwane o go felela ke pele okay o kgone o tla mo wena go complain re shota ka skete o ntsha tšhelete le gore wa monela o tlo bua gape after maybe a waranyana o tlo o tshwaiseng topic ora go tsose bošego gore re tsoga re bolele wa ya sa go botsa nako ela o nena ka 18 le tse molele re le bogetse TV a re meskate tla mo ke re ntse ipolele magorena mpeteng ga re tsošana e tlabege o mongwe a phetola o mongwe seng gore re tsoge re ye go tsena ditabeng aga e ne ore ka nakonyaneng yane mama ye e leng gona nko re botse gore tate o dumetse gore tšeo di bolelang ke nnete and a re fa mabaka gore wa ya di dira ke kgopela go phošolla
ee a šikelele ke motho wabo a šikelele ke motho wabo ke phela le motho wa mmona ngwano ke motlogolo wa batho wa mmona ntato a šakene ko lapeng a se ka mofagela tee le ka nela mmotsisa tate o a rereša a re o mo fagela tee wa mfagela ena o le swara ga botse le bana ka moka na ga se ke bone bothata ke tsena ka mona ka gara mogolo ka mo alright a go kgonege ba iraeng ene ga šikelele ke motho ga šikelele ke motho kore phoso e ke e bonang ke nyako e bolela straight phoso e ke e bonang mo go yena ke gore bana babo ba nna ka mola gara mogolo mola santse gore batle ka go eta o kgone gore ngwana abo a tle le bana a šie ka mola a mo a yang teng matsatsi bana ba mang ba monyanana wa gagwe wa mma wa mma o ke phoso e kgolo ga re thabise ntho e nne lapa lela se ke ya ba lapa la maskitlane nne ga ra ba tloya mara le bona ga re re se ke batla ka mo lapeng lela la ramogolo gobane o kgethile ke komfoetso a batle ba ete batle ba bone ngwana abo bona ba sepele ai ba rwale bana ba ba lahle ka mola bolang foetu a le under pressure ha bereke mara o kry ke ipotsa kere mara at least a ke same le ge ba mphile pisitoponyana ba re tla mmaburu wa fitlhe bula quotation ba go botsa wa re mmerekoso wa bereka go fetsa fela ke thomo gopola bana le bana le re shota ka eng ba bolela transfer ka kebite ka ke tlhaganya no nna shella ga ke di shella go go bona bana ba le go ba tlo jang ke dio tse di ke tlhagana le mathata mo hutong ke bona o ka re taba e tloga e le ye kwagalang ene ke bona o ka re a la fellane ke duma go le thuša ba ga makitla mafelelong a ditaba tša lena a nyaka phekolo ya meropa nka le iša go yona tate ke nyako gore ga a bereka bone se a se berekelang mme ke nyako gore a dula ga botse ka gae a ka se dula a suela mme ole a ka se dula a bona meriti ke kgopela gore ka labone ke tle le mokgekolo ke tle le ba bang ba ba shotang taba ba le na se nyane lapa le le tlo thubega le re ka se le tlhokomele ene gore lapa le le ya gege go no nyaka ga nnete fela thušo ke tlo le fa yona tate ke nyaka go bona a berekela ntho e leng gore e ne go le tšwelo pele o ka bolela mang ene ntho e nkukisang botlhoko ke malume o monnyane malume ne e le motho ke motho o right mara ga ke itse gore malume go iregang ka ena go na le dio tsa gage tsa tshwanetse gore a di lokisetsa ko meberekong mara ga a kgone o ema a o di lokisa o gobetse loto ne a tshwanetse o lokisa tšhelete tsa teng ga di loke lapa le awa le nna ga ke riana ka 2021 ne ke ile ka tloga ka o thaso ke thušitse ko malume gore be ke boe koo mara se tšara teng ga ke kgone e kena ke ile ke kena ke tshetswe ke metse ke sa itse gore a rotoga ka e tlogele gona mo ka labone ke tlo make sure gore lena le ya go botsana le tlo bua mo nako a rena ya re ganetša malefo o santse o manage nako ke fa wena taba nako malome ka kapa nna ke lebogile kudu batho go sa ba ka tla re a bereka ka gae labone ke ne nnete gore ke tlo fitlha mo ka nako ke a leboga ba ga makitla taba tša lena ke tšepopota ya tate le mme e tla loka gopolang gore ge e ka ba ka mogae ka mo gona le dilo tše di bolelang gore di gona meriti dilo tše ka moka ga tšona ga gone ntho e tlo lokang because of dilo tše di kgona go laola tlhaloganyo ya tate di kgona go laola tlhaloganyo ya mme le maikutlo a bona ka moka ene ba ka fetša ba no tlhalana for lefela kapa ba bolayana for lefela so ke e popotanyana a re bone gore na re ka e bereka jwang
a re emeng ka mola reception ka mola ke nagana gore re tlo tswela pele mmagorena